Boum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mais le cœur, parce que comme Jokaya et Makalbosh, Makalboshi, Ngwatukiro, Nizorambao, Badawambila aux écoles. Dans les écoles, parce que dernier temps, on va signaler. Bon, si ma wahelinam. Wakomoro Watoko. Oui, mon frère Kiki Maweni, longue vie à toi, mon frère. Watukufu wa Jamalif wakomo ganimbushurioni juma ya baraka ho hanza Rabbal alamin nyezimga jahiliye haina mwana mkomor rema kalbosh ruatuma kalbosh nyezimga nike mwisomema. Wa alaikum salam sima wa hirinami watukufu izolanzo jirambeban comme d'habitude les mahoza ya he wa komor. Wa alaikum salam Yakoub Nourali. Wa alaikum salam Huda Lova. Watukuf. Eze suje zahatu dema hoza yaho wakomo. Eze suje zahatu rirenge miadi rirowe zetambu zaho wana shohatu nana wadzahatu. Wa alaikum salam Asna Majema sœur. Wa alaikum salam Rukia. Wa alaikum salam Nadia Aboubakar. Wa alaikum salam Mariama. C'est obligé de répondre ces salam. Haukaya yosuna hora salam. Yofaru bihojib. Yabonga mjibu salamu za nyonsi pia. Baba mama. Wa alaikum salam. Watukufu. Yaboti via ze salamu zoho wanaida mwajuka ujabo pia. Ekanja shida na wavumbu. Watukufu wa Jamalif. Mwenyezi Mungu nanike musomwema huanza Rabbal alamin juma ya leo Mwenyezi Mungu yabarikishe ye Komor yabarikishe ye Maore yabarikishe maraya huanza Rabbal alamin. Comme d'habitude et ce sujet zane hativan walantina bien le partage je partage ye de wono tu je partage c'est son problème sha ngamjio haruma emadisi hangu. Wa alaikum salam wana Hamisi. Wakomar watukufu eze suje za hangu e yamando aukaya ze suje rizamba o zinde ze suje za hoa na wakomori nuwana shohatu nuwazaza hatu nemabani hatu nuwahu hatu nuwajomba hatu zetambu ikaongwa onizo depuis très longtemps kwa tsushinda wahunda namna wa uzito wa morohoni winji ngwari yao zefami winji ngwari yao emijia hao winji ngwari yao ima prosho hao winji ngwari yao hulamu hawambe zwaro hao wahundu kaya gabu mana hao manamma hao mwanyanyao manashe wao bani hao ikao wambiazi hadisi gazibaki horohoni hahe kabatsi mrujojwa kainu hadisi ya fulani hao hafulani sofu demwenyi wakati kao sikalvumbua mji sikalvumbua zina o winji wajodo hamba ukaya turam gwabonongo za tumusu turam gunjuhar ma vie privée personnelle njaparo henda da honi mamru ne da najua zamru mimi do uko utsawa mi do uko paro mi do uko farilo arditsangan mwambioni mi ujiona namnaji mi ujiona horenga apeli haina apeli mi wakati mu para kakanrengi mi wanzan repose wala mi kaduheda malahoni hawangu
malahoni ko handa de malahu ya irdaras ekanga modo he irdaras baada fundi jibril hanirumu no wadzazwa irdaras waniruma shamitsilo henda malahoni mawangu wala mi ujiwo na honhwela bari mgatsoni para wala mi ujiwo na mitsitso henda bari mgwanlalika jelika mulaliki wani wenji mitsitso henda wala woti wonizi shado protege o binadamu wa mru haukaya ngojo jwa dahoni hulalikiwa mzazi hawe mwanamshe modahoni hula yahangalie shinamna umangalie ya dhani zinwa jina iyo mitsiji huenda mihunda mwatazwa irdarasa yaikati ruma watukofu wallah ntina uparo jozia yabo mimi gamambiwe makalboshi rani janjaru maze mesaje za hangu kaya ntina uparo jozia aukanga amini aukaya hamnyezi Mungu jala wayinzi gaminale funvwe la hangu wakati kao mtupwa wandusheo yopo mrusheo dia vumbua dzina yopo mrusheo dia vumbua mji yopo mrusheo dia vumbua nasaba shangarambao zendo na izi change. Alaikum salam Mohamed Asumani watukufu wa Jamalif comme d'habitude gamambeze sujet za hangu yo jo interesse ha yani dunge yo tujo interesse ha yati dunge ye sujet ya mando dokaya mwanamme mkomor ikao mwanamme uo katina kirtas hajahalu la mwanamshe utona kirtas wafanya shughuli dahoni hatoa dhahabu hatoa mali hafanya tuskilfo halole mwanamshe ula hambalie mwanamshe raidi mwanamme yoka homsiruni habalie mrumshahe hwedo msiruni hwede msiruni wende wayeshi Mwenyezi Mungu hajaile mwanamshe harenge grosses horenga grosses ula mwanamme hatapala hata hajihunru sahamru wamnika mali ili arekonese mwana ula banda zila spanyishi ula mwanamshe hambia efamia hokangwa mziaje Marseille ya jia waone mwanamshe akambia mwanamme ukaya nariseza tu Marseille mwanamme hamwambia ukamide mrumahu na hulola ikao hundi hondo na nyumba ni mwanamme katina kirtasi gena mnaikanamu hundi hondo na nyumba hundi hondo na maisha koma njoka usia Marseille de na galère. Wa alaikum salam Irwani Nasmati na eza jirihin ula mwanamshe bandi mwanamme haraya na bala deja hasange mziro watsahamru hende hare konese mwana wanike mru yenusiahe mapesa ula mwanamsha hundu namna na taratibu hata hambia mru meyeni vehne dina unefamia hango ganjo mabiane eza jirihin ila fami wapare mwanamme wamabia ukai mwana weiti wa hao ya latif mwana weiti wa hao subhanallah ili yohanza warege mwana hao bari deje mwana hao hasa mru hadeklare mwana kazi jahisa yabo izo dizo manzori tido zamba izo dizo manzori tido zamba uma phantom izo dizo manzori tizambe wanadamu wapeu tuila Mungu njwari ma vie prive tuila Mungu ambo nungozi tsozahe tuila Mungu ambo hadisi zawanu kamambioni nganjo pamrusheo yekati vumbu wa dzina. Alaikum salam na dhamati isihaka gamjo pamrusheo kati vumbu wa mji gamambo ezendo na izi change. Alaikum salam Hashim Hisham gamjo hamba nezi change ni wanadamu ikao kamtuji wabo namba nyidu wanadamu zero wazanyu zilo zabe zilo zape umzifanya umadhumani ya mfani shaka lomba ni nafasi gabo wandwa kwa riposte tuila Mungu ndo tro tuila Mungu rongo haku message ya bili manyanyasi mkomori ya lona yemrumshahe ya hunga mzaze mkomori mwanamsha mkomori ya waberge Hoa berge ola mzaze ola mwanamshe ola ya wa berge hado gate ye mrumme wa he mwanamshe ikaw hawa berge ikaw ya wa berge finalement hasarenge mwanamme ola mwanamme hatowe mrumshahe ye mrumshe haroha sha alhamdulillah heze baraka za mguna mtume geharmwe mihono ya hoa zaza erdara sadwarenge mwanamshe kwa mberge garjo hujali zambe mzazo ya berge mwanamshe wene mrumshi mwanamme ne mrumshi hasiya buhari nke mwanamme
watowe mru mshahe hendeza alhamdulillah zajil zonti pe manamshi abasar zambao geharma mihono ni amzazo irdarasa hamrengi hasibabu ya tulam watukufu rahane jaji harmaze message za hangu ni urongo wa shiusi unakio shamitsi mtsovu adabu ni urongo wa shiusi unakio shamitsi mjewiri ni urongo wa shiusi unakio shanja parode ya manamshi nja parode ya mzazi nja parode ya fami ni wambe zendona nezi change kabonga mdudini mwambia ni banga po manamsho hangu hariwo wa erdarasa memu hafanya mna komantari samahani ni mwambie au kanyoti pia ngamo mjuao manamsho huo haono message ya hangu ya mruikao hani identifie ya mruo hani identifie hafanya message haringu nikoleso harungu nifanyo message yambe ukaya turam izo wambao ngo pusewa ngo rodonai ze komatari ngazu baba isao ngo puselwa mirangu hale mi révolutionnaire osomana shangwa Comore depuis 2018 na njarmo réseaux sociaux mi urongolewa na shangwa Comore ibana wo hafanya post hofanya ila post ye post ikao wanjia wanodi so komante gam aminukan mimi izo namba okavati mlo josh dan fanya hata mbandongo ekati vumba mdule zina la gena mvu na jia nsa ya fanya bangu komba reglement de compte hauri himiliane shinrume na izo mikado vumbu wa mru amjo vumbu wa kalibo shili jonja li komante shamru mwenye suije mikado vumbu wa mru ikao gamine suije ya mikado vumbu wa mjini hao aboga manzona mbiye nyima kaseti wala nyima kaliboshi ojo natura mo haya katujibu wanabaye matso ya lawe yafanye jana kimu va mlatsi suive shangani yabo imana mshewoyi wo imana mshwa irdaras haliye mtsovada buye mjewi imana na bemro irdaras hin nzaza hemide na mfanyia ye karti imana mshewoyi hanipana na biatura mu mama hangu gwanzo jafanye karta irdaras mama he hajaha nibeshe ye karta ya irdaras wa alaikum salam kanabaya ye karta irdaras ayich wa alaikum salam aliyati tsende tifanya mzaza he karti yawe mwana mshemro irdaras hahundu maswa hajahandeya harumabanu ikawo si identifielo harize message namba okazitua jibia mwana mshewo henda tabanu hanrede harimi mimba ibabu hao simsami shanga mambopa na jishila ma video izo minaba o j'assume parce que gamjo kamisi de pawangu sheo mikado dia wangu o watsovada bwakoude yanika msubuti maheda wa alaikum salam Muhammad Hussein wa alaikum salam Zubairi Mila nika msubuti maheda makomante banda gamjo kaya mokomante mlongwa na ngwajo mtsunani ngwajo mdeani ngwajo njarmezi ngozahani. Na mimi, j'ai jamais insulté une femme. C'est les femmes que je protège. C'est les femmes que ani miwanza. Wanguwashe miwanza. Haukaya mrumshi harawe sharafa. Oui, Sofwan. Walaikum salam. Mrumshi harawe sharafa shamzazi. Mrumshi harawe sharafa shamanamsha mru. Mrumshi harawe sharafa shamrumshi. Mrumshi kadezi wa mrumshi kaulawa. Abon sukazani bilambule fauke manamsha wei handeya. Alafu gujwa nifanye komanteri na message aloba ukavalanja hudeya. Miti ensola, hongade ensola. Wanda mimba mitimba. Gambabu jambo ibabu hao ya latif. Tsusami haswabu ya Mwenyezi Mungu. Ngabote kwamba Johnny harimi dabalamadi. Muhammad ye profilia sur le certain. Olewa. Yamba Jonas imam ya balia zina hari na bomru gonokai ami wangu cha ntsumblok j'attends. Si il est un homme, je vais l'appeler pour qu'il puisse me parler dans sa bouche. S'il veut m'insulter, je vois qu'il est ami à moi. Je vais l'appeler là tout de suite. Harme Messenger, si il est un homme, il va parler, les gens vont l'attendre. Ya Latif, manada mungu de yomru pour rien. Kana subuti ya jibenu ya jili ya mru, hobavuni ya baukaya mide na hude ya unaheli mru ya koko rejewa.
wayimlulo mayoti nukaseti wayinomparata kajajojusa watukufu gamtsongo mbloke aukali nukaliboshi wayitsimlulo na rendement aukawla mlutsohunu ulo hule kati hunu na John Korije watukufu wa Jamalif tisamia mwana mshwaku kauhanidea wakati kauhambe ewa mlua Erdarasa wanashwa Erdarasa wanawashe wanzaadabu wanawashe watukufu wazazi watukufu gam amini kami de shush wa wazazi watukufu rane jaja arme message hangu gam jombabi housoni me mwana mshwaku shadia mwana mshwaku shasha la belle gam jombabi hosume mwana mshwaku shadia nana mzaza kusindi watu rimbenzao wakati kawo izomimi nambao gam amini ya ukaya ngabwa johu jawangu wanide ye shanga mambo haukaya ngar amini ya ukaya si wangu wa wadzima sindi ele maorez shadia ele maorez Mwenyezi Mungu hawanika roho kuu na iman gwajua wa ubinadamu gwajua kaya manadamu kakaya gwajua kaya arudhi nungu kakanio gasi vorilio ya demoma konvalese se bamonde marahaba menji wa Komoro watukufu wanzuani ye accueil chaleureux mairengeye mwana mshatu shadia marahaba menji wa Komoro watukufu wanzuani ikao ye accueil chaleureux mairengeye mwana mshatu shadia elle a mérité shadia ha mérité haukaya haonesa ya ukaya yeye manadamu islamu rangu haukaya mba al-muslim akhulul muslim mru islamu mwanya mru islamu e manam shohatu ye islamu badala ukaya islamu apali yeye maore badala kaya maore ye origine maore badala kaya origine maore sha yeye mkomori tena haukaya siwangu wa dini nzima na lugha nzima yode heli ya mzaza kusindi. Félicitations ma soeur Shadia. Haukaya si wanadamu rija ngarjo ulawa. Si wanadamu rija karnaubaki. Si wanadamu sonti piangasna emakosa. Si wanadamu ramba rihenti zamprenti za haka. Rohombi kaiza ya lulu. Iyo kutini yo bo Shadia. Rohombi kaiza ya lulu. Iyo kutini yo bo Sindi. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu hahunika taufiki. Mwenyezi Mungu hahunika musomwema. Mwenyezi Mungu gujo hujalia ya uheti namuo. Un jeune maman Shadia ikahuzayo wanahone mrumaho gaone mrumaho Mwenyezi Mungu ahunika iman wende hatangotsa ho unanya no wanzani akesha lero wafanywayo mayani nzwani ila rijohanza suwasaya wanaumaho rinifanyazi akwezo kanga sawa mwetsi yako. Longue vie à toi ma sœur watukufu wa Jamalif e wa maore o winji wa hao kwa mametis haukaya ngabo o wazazi wa maoro waloloni wangazija gabo owana ume wa maoro walolona shwatu wangazija gabo owana wazazi wa maoro walolwa ni wanaume wanzuani gabo wana shwatu wa maoro walolwa ni wanaume wa maoro yabori tsanga nyamaru kuhamba damu avarana jarenge independence ya Komori maore mbaki hata jaiji abasa actuellement siwa nanya siwa damu nzima na ribenzane ritikiri fitna la wanadamu wakanti chuma habambi na rirensi omva wae administratif apari riketsu kasiwa nanya kabati mgajuka urwa wae maore nengazija nenzua ni hoda kaburini ngarjo uziranti pia redezaka yode maana mimi na nzona bi hotukufu wa maori hotukufu wa mayoti na mjoka ya siwa nyanya siwangu wa damu nzima siwangu wa bidila nzane ribenzane zemetisaji zitanganya sima metisi zedamu zitanganya haina mwana mzaze maure mwana mshe maure ya zana mwana mmgazija ye mwana wo maure mgazija haini heli mwana wo yajoka ukaya shawo maure mgazija haini mwana mme maure ya jouza yana mwana mshe mgazija hao mzwani hao mumali yawe mwana wo metisi qu'il pleut qu'il neige genaze dola za mayoti genaze dola za nzwani genaze dola za mwali genaze dola za ngazija aukaya yohamba damu
kina uparo jo kilimana maore mwanamme maore alule mwanamshe mgazija yazana mwanamshe mgazija kaila damu ya shingazija basi ila damu ya shimaore na shingazija yabo hiyo damu ya shikomore itsanganya metisage yo demana na mukawana nyaswa maore ngani manza unaswa bwa Mwenyezi Mungu zenje mamarire ndasikali jiudiwaza zenje mamarire ndasikali jiudiwaza mlola owanasho hakumzada nyinao Mwenyezi Mungu na mjazeni hero litsanganya damu wanaume wanashwa maori rizada sina nisu wanaume wa Komoro ngasina damu nzima masha Allah ya Marie Madi ele métis Mayotte Comorienne yabo sisi wangu wa Hwanzana litukubali fitna litukubali wangu do heba na doba mafit yode mana mimi njo utosa Shadia la patronne longue vie à toi ma sœur Shadia wakomori ngari Hwanzao wanzuani ngwa Hwanzao wamwali ngwa Hwanzao wangazija ngwa Hwanzao nana dawena mama Cindy la datu wakati kao ubinadamu wa muhimu manadamu hoheya ya deye ya jibiwa bahari wafu wanadamu barini watu binadamu baike nga mjujamdeziwa tideziwa hata tilendo karmi moli mohangu jayo hanywanyi me saria shaka muhambi ukaya nyinyi gani ma symbolique Alaykum salam envomati gani ma symbolique armutsia Komoro Shadia ngani manzaoni vous êtes les bienvenus dans nos îles paradis haini helirilio na tamburilio nezengo piazilio ne mashaka lo armutsia Komoro gasina besoin no unanya no ubwazima yode manaka sisi da sina mayoti upandwa ho unanya woko jabidi utalihanie oyenzia ya administratifu ni wa Faransa shawa unanya wo ukweli o ukobwazima wo ukweli o utsaganya damu litsanganya ye mafitna walojuma urongo wanaudeya Mwenyezi Mungu naponesha risha hao Mwenyezi Mungu arjale joka na heri Mwenyezi Mungu yari wonese hauri yari bulie zespiri do jokaya horindana nai tinjema wangazi jawanga wanzuani wanga wamwadi wanga waloma yoti yabo walolwa ni wanaume wa Maori wanaume wanga wa Komoro waloma mayoti yabo walola wanawashe wa Maori zabanga tsoba na mlifungu mwendezana dabojwa wa ubinadamu waelewa realite ya ukaya si wangu wabazima si wananya si wangu watsanganya damu nzima yode mana ujwambi ya winji wa huwa Komoro mwishi ya Maori ngude wa Komori mdwati ujize dawa tinda woti pia wiza tadini msaidie mti ujize mti deye na mbuli yede wa Maori hamada ngwajo wambia uka c'est pas normal aukaya sisi de déplace au londa Mayotte showa Maori kwa de déplace au Jangazija kwa de déplace au jutsa maisha Komoro na lisubiri litsanganye yedamu bo Mwenyezi Mungu ajujalia barikishe sheshi wa Mayotte ya barikishe e population ya Mayotte Rwambia ukaya e makaliboshi wakoude na wade hata chaque na utsonga izie ukaya kaja sanganya damu longue vie à toi Shadia et longue vie à toi Cindy watu boom wakomar watukufu ngamjo haruma ye messager zangu messager kao ça va toucher tout le monde na mbio wanadamu ikao watujoka kontana unidunga na wafanye zila na kimu ya hamba ba wa échappe ya video ya hangu haukaya s'il s'agit de mwanam Komoro s'il s'agit de mwanam Maori wallahi na Mwenyezi Mungu zembi zijo ubira ngarjo uzamba nezi change ngarjo uzamba nezi ziye baike ngabo nusu ya wakomori watabia ozero nutura muoi gami aminukaye kamtsutabia tideze message turamu wa ya mklani roho zankutu oui Gaston bonjour turamu wa ya mklani la hulia Alaykum salam Ahmad Muhammad watukufu wa Jamalif zembi zilondo na swatu ngarjo zambarzilani zembi zilondo na ume wa Komoro ngarjo zambarzilani zembi zilondo wa zazatu ngarjo zambarzilani kalitina mwanamshe wala mwanamme baike mwanamshe ye favorable hosoni mangu homanilia shaye kare de na ngarjo mabaka c'est pas normal tula mungurongo haku ye warongo hamba bi wapua o wadea o warenda wandu makafiri warenda wandu zinyama watsuna wandu yemi minirongo hakuntu joka uparo johudea shehida shangu gamjodea le pirati na bekaliboshi le de shehida njodea kaliboshi shaga mwishia we makalima mai ya jaone yaendao watukufu wa Komoro wa Jamalif
Yekatilongoa à haute voix, parce que je suis un homme. Yekatilongoa à haute voix, mitsimrumzale. Mi mwanam mewa jiko, mwanam mede mwanza jiko. Umuhimu likela master. Oui, Koulou Haïdar, ma soeur, longue vie à toi. Watoko fwa jamali funga mklando nije hosoni ma yemzadze. Ye mwanamshe ya berger. Mwanam ya berger couple. Eza jiri hindu watukufu. Mwenyezi Mungu na risami. Désolé. Rani jajar mwesije. Na rifereshe yane. Rani alhamdulillah. Da ola mwanamsho hatu ya baliyo wana watanu. Yemmaore mzuani ya sakomori. Yemrumahe yenda yamlolea. Ikawo we yamlolea. Mwanamshe hajuha. Hatlawa. Yatsahibaha mikao. Yajojihubiri. Yatijoulawa. Yatijoliswa sumu. Hauka yamrume hamandu wo. Yazifanya. Yabala mrumshe. Mjenu wabagwa yodo hao. Yenda yamlolea wo mrume katili. Mrume wale mfanya message. Heza jili. Mwanamshe rimprotege. Mwanamshe habaki komori. Hakarmaloteli. Rifanya namnata rimtoa harmaloteli. Hende habaki dahon. Le dahon lo dahon la mrundami. Ikao haprotege mwanamshe ula. Hakaba la gaspie. Yende hata risaidi ya fond. Abuga mambo. Risaidi ya fond. Yefo risaidi mwanamshe hatu. Ha change biye. Ava zamba le 27. La juzi. Hasa hawasili. Hunu France. Alhamdulillah. Ye mwanamsho hatu yaka perdu. Ye mrume yenda ya mlolea. Ya bela wanawata nusa komoro. Yenda ya menyewe morali. Ye mrume ya mfanya nugo sondizo. Ikawo hajua hatlawa. Alimhansi mbabanu. Aba sarizamba o hasahari waswili. Hunu France. Hasibabu ya Mwenyezi Mungu na nusu. Ya wazazi wa Erdarasa. Banda alifanya alijimobilize ate mwanamshola hasaidiwa nusahebie damru yakaushange biye mruka za mapesa. Alhamdulillah. Marhaba menjibo Mwenyezi Mungu. Haukaya husove vi, husove wana. Watsan husove na mzaze. Abahemru mge yuhokomor. Ngutongo tahatura musolisyon. Yani pari. Maelezo zaidi. Ntina maelezo zaidi ya uheleza bumru hamadawe. Wakati na hupara kujajusa. Bumru mshahu wa mrenda zinai. Alhamdulillah. Karimideo Mwenyezi Mungu Jabbar. Mwenyezi Mungu Jalal. Ikao diarinika taufik. Yarinika musomwema ya ukaya. Mwana mshahu ge bien sécurisé. Dasa wasili unufaransa. Ebo ya wasili. Yengu jo pardonne mru meka haja. Iyo karna ujarambia tim pardonne. Hau yam pardonne izoza. Yedo uono. Ibada hawaswili. Ye konser jom nikahin. Hawaswili. Mwenyezi Mungu na hauvukisha. Gujorde hauvukisha. Ya hurengeze roho. Uke mwanadamu ikao. Gojoshida ulelo wana wao. Shakana unjaru hambie mrejeza au simrejezi. C'est à toi de voir. Sho muhimu ukanzal fanye tout pour tout. Bada hukakoma ukaruma galere. Ukausufre na wana. Bada mrumaha ulolea. Rifanye hata ruhu protege. Watika ujo hutabisha. Hata huri waswili unufaransa. Alhamdulillah, hushidi huruwaswili nga hunumanga, izibaki. Yeke mrume haja ngojo msami. Kuna msami. Allahu alam, iyo dovarea. Iyo karna ujonji. Wakomori ya mesaji ya mando wa imzadi. Ikao ha berger couple. Ye couple inu, inti couple ikawa ilona kirtasi. Inu couple ya bila hobarini huwaswili hunumanga. Inu couple ya sufri. Ya kaharuma tabu. Eza jirihim. Ye kupluinu ye manamshe hakaushiliana na manamshe. Yani zuki wa. Emana ramba zuki wa hindi. Ye mhuwa haurambi ye mzaza. Hawambia ukaya katina mbabanu wa ubaki. Emrumaha ngu katufanya hazi. Kuna ushinda wari belja ihodahoni. Anatanda. Haukaba nigajoka hanza. Redom siruni da mine mrumme. Kari parani wandusonga bohazi. Ne uli berger unuha. Ola manamshola hamba ya pas de souci. Damina wana donamje ba gamina tekatia. Gamina wana gamina tekati. Gamjodo baki haruma le fukole zima ya latif. Eza jiri hingibu wa komora. Haukaya mimi katorongo waja umiupara. Ye manamshe banda hani para. Haukaya inu hadisi ya jiri lona une semaine. Ikao tikajuma ukalkule hadisi. Ni tunde ndo hadisi. Mwanamshe banda anambia hadisi za mjiria.
sipara ola mzazi mzazi wanampara hanjusiza telefoni rahadisi hanambia ashe mwanamme huo mwanamme rakaushiliana njaka ujua ukaya olange na subhanallah yegu jaka ujua kage na mrumshe na bodo wa berge bono wana da mwana wali hitima yana tuif zibide zitse sao wakati la tambaje ambapo tula wote mru wanjajwa kage na mrumshe banda kaja kanzari hadisi asivana ambia katina nafasi hanikupe telefoni sipare mwanamme bona mpara hanambia ye wendo yewe hindri ya firao hindri ye via hangu hindri simwambia yokaya ye viaho nsina winjia she mwanamshe wenga mjonjia ehakia haukao mwanadamu wapewe krimineli ye mwanamme hanikupe ye telefoni eza fanisha hindri obligatoire nifanye dovare ya hangu haukaya wakomori watukufu mnidunga o mimi tiramu ye messager zinji mikazamba baga mundo solution à l'amiable har ma conversation téléphonique gabwanada mwikao onishia si wapara garishundero ndu solution shika mdu anrejete muja timlase message wakati obadango magaya Mwenyezi Mungu warengeza esprit na mtulize korbe e makalbo shingwa sinyaleo e mwanamme haninjia na ishina mna ewe hindi karjaili wana sijaba nunabe mitsi hindu osoni maho shami hindu osome mwanamshi haukaya ngamjuanile mwanamshi mkomori jusqu'à la fin de ma vie he réalité ne vérité ezafanisha hindu watukufu ezafanishiha ola mwanamshe bwambie mzazi ola hawarenge hendo dahoni hende hawa hansi tranquille homandoni ngwala wadzima kwa tsumana normal changement hinri ye changement bwa tukufu ye mwanamme ngushange makoshi ye mwanamme nguremo siri luxe ye mwanamme nguvayo vazi luxe mrutso ufanya hazi mwa bergewa mrumshe utabio hata vanya kutushida wa mhulia sheko mhulia de mzazi ola wakate mwanamshola yomnika tula era ukate eronda huluvania mrumsha huzisa sheri eze nguo zino huliondo wa alaikum salam islam eze nguo zino huliondo wa mrutso ufanya hazi hamba boshe yo mhunulia zanguo dawe yari berger il est très gentil et manam shokatili ankili menye mndika hari berger nguri ni kombanduro hila nguri la zobule nguhulio nguo na makoshi ya sa euro na sa 50 euro na nguo luxe pourquoi et manam shi hakana dwambie mruma e mruma mabeshia gwanzo ntule malagini bona nga mrusadi hamba pourquoi ya uhulia watson hulia ula mwanamshi hastahamile tambwila ngeneze ngozilanga zimtabishao gemhara urongo wa watijoto la hodani katina fikira kwangu joto la yeye yatijo wadunga hastahamili hata ikamongol mausiku mwanamshi haroha yende ya hule maji ya kristalini na bale ya bidia hule de mrumme shemru mama benda hule wewe mrumshola wahuja ya bale maji na bala wafikiruka ya mlango ubali haoleka hajangu josone ye moto ye mzade wakati yaroha yende ya hule maji ya kristalini kajaba ya kajaba ngufanya expre hadiwaza kajavuro mwango pia ho hule maji ya heye hili haundwe mrumae ngwa mbrase mzadzo ola ya latif hili haundwe mrumae ngufanyo bizu da yene mzade ola buyabu mlango wa hundo salo wala wafikiru kayo mlango ubalo yeki mwanamshi habale maja kristalin yekaja kristalin nguheyo ngujosone wakati ngwajo kanti bavuni kwa na ufanya mafiti hajiundu balo mlango kajabua hoto agajabaya hoto mlango keno mlango ubuha hawa hundu bwanjila neke nofanya bizu ya latif oyi mzade ulona wana ya berger couple
Harenge mwanamme olange juma mulia makoshi yomgate na ya latif. Hende hasame mwanamme mruma wangu. Ye mwanamme shebo yaona wachibaba isawa ili. Ola mzazi wakatila harende hafusha alihanjia. Henza ufukoni hae. Ola mwanamme bae hajizibi sakatuba dani. Ola mrumshi hamwambia boshe. Ye fasira banu hili. Ezindi zoka ujanja unifanye. Yenso jo hubali ya mide na hubali ya natsa himanza nangu wei. Jeriba kuhai. Hukubala umanipile nga wede wenaye. Yekade heli nunariro herende zako. Ola mwanamme hamwambia ukaya ngojoro hawe uwende zao. Haba je. Haba narende zako ukaya zinu nja zilinda. Kangojo zifanya. Nareleza toka nja kaulide kangu amada zingojo zifanya ngojo ja unitrompe. Wala ngojo ja urenge mzaze uo. Ula mwanamme hajibu mwanamshamba ngojo henda wewe shami nsurwa. Subhanallah. Izo ndizo bumajinru. Mtu hanzardo mabiani. Izo ndizo mtu hanzardo mabiani. Izo ndizo mtukuwa buwa chafu. Mtu hanzardo mabiani. Izo ndizo zimtuku yao ni mtu hanzardo zamba. Dazinu. Gamjo ukusuri. Mzigamanyi hezero. Mjie paradiza mazero zanyu. Shakar na uzie ngarjo uzamba. Haukaya zinizo pia zinizo mazu ya bumakariboshi. Manzo mdo zifanya. Haukawa ndu hamada ni kamna uli ya horengu wandu wa shahowa. Owana wandu wa shahanyu mwalala nao. Kamna uziri ya horengu wana. Wahima bani hanyu mwalala nao. Kamna uziri ya hufanya masakri. Hadma wandu wa shahanyu. Yode mana mtuanza rudo zamba. Galjodo zamba bumakariboshi. Mdo komantena imo sikite. Shagaljo mabiani mdo kusura zero. Wakatile mdumahi wa mabahelila. Ola manamshe bada haishabu mduma mabahelila ukaya. Ngojojua kangwanzo ngojo henda wewe shami ntuhuja. Ntuenda zangu. Ye mdumshe hajofanya. Mdu ya bale mduma. Ikawa birobarini. Waishi haru matambu. Wadungana. Hata wajahunu. Wademade mdu hawa berge. Ya jahu ndo bale mduma. Nguvayo. Zajini luksi. Nguvambo. Ema koshiali. Nguvayo ndo na ikatufanyazi. Finalement mduma mwabie konu huli ya duo. Lo yari berge. Ola mwanemsha mwabie ngu huli yo zabari na bomi mkaja padu nula mbahindu. Na bomi mdumeka mdu hatambahindu. Atonika. Mem vanya ya nike mdumshe. Ola mdumshe. Hajunwa bayi hanyo bada gazi mtabishao. Hajunwa bayi hanyo bada gazi dune katusu uterongwa ila tujo watowa. Shahambia mlume na redeza tu. Ula mluma mwambia ukaya kartu henda. Eka ngwanzo henda wewe. Badi umaneda mwapeu bokariboshi. Umaneda mwapeu. Ye mwanamshe uo. Ye mwema. Ye wasura njema. Ye presentable. Ye mluadini. Gujo hunga mlume. Hawa jo hunga mlume. Gamuhabiyo. Na ihastahamila ukalensisa. Finalement, ola manamshe hadaza. Hauna ukede heli nu juskaka. Yede heli nu juskaka. Heli habiye mzaze ola. Habenjaka ujokaya. Hukaunipara. Haunikubalie njoha ho. Jone rege mlumago. Ola mzaze ola ukaya hai. Ye mlume utofanya hazi. Yanzu ya saidiwa. Yanzu ya lisiwa. Yanzu ya nusiwa. De ya joharaya. Mimi imiti ninata mluma. Mluma hodi yansa. Utaben rabo. Utaben rabo. Utaben rabo. Wedu watahe mwanamme. Kala wale mwanamme nyitu nadamu wapeo. Nyua nadamu ikaw mnyezi mgugu mmono ni nai. Na ni gamjo uhisa nai. Gamjo uhisa nai wallahi. Wallahi l'adhim. Gamjo regreton alaikum salam. Aslam Musa umur. Nyezi mgu nanike khatima njema. Ola mwanamshe hambie mwanamme ya ukaya. Hambie ola mzaze hambie mwanamshe ukaya. Hamba eke mlumaho katsunanza kajajo kubali. Yemani mlumaho ya kubali dabo ya nanzao. Antuka uyedo uono. Ngudungo haungu ndungo. Ezajiri hindi finalma. Ezajiri emanamshi haroha hobonze hezaida kansaruma mna parki. Ngujifikiri yu. Yemria mfikiri dami wa mwando. Kajani para. Wakati yu. Waalaikumsalam harusitina. Eza fanishahiri. Ye mwanamshi harajai horijondani henda hundwe mrumahe ne mzaze wakati badani ngwati hao wakati labo yanjie mwanamshi ndo fukoni fikiranga habaskari na jiwa Mwenyezi Mungu na uponesha mwanamshi wangu henda njio fukoni wako ulala ngujifikiriyo eti kairi na jiwa yengiyo na maana nikane muonifanye hola wabanunga mondo dahu
hola wabanu gamjo fanya no gohin yemrumma hangu yari berge hande gemrumme nsina banu bahwenda sikairi na jiwa mwanamshe Mwenyezi Mungu amnikasubra hamrengezero kaja jirenda nai wakati la hareje osala mzazi hajua baba wasa tsungua ngwa mrumshe haungo ndungo mimi ya latif mwanadamu nguhunro maswa upoze suala la nikahi la mwanamme ya lole mrumshahe ikakwa tina tamba situation urenge mrumme huo nguhunro namna usubuti wambe ukaya tsungu wa mzima ye mrumshahe nawe subhanallah banda deja msam prepare daone mwanamme izumju kanza mfanye ya latif zindizo mtwanza ndo zaba ni wanadamu mdongoni kontra hizo rambao mrubatisha mrunziani mrugu jo talo shimruwe suraya mrugu jo talo shimruwe suraya akamredi wanadamu wapeo mredi hama pirati kama zo mrugu wana shatu mduwana danai kama zo mwatibiembi kama twanza ndo mabiani kasepa normal na mshukule kwa tsofu bwe mjiharu ne madina hanyu haukaba nuga inde sita la lifanya o watsofu mbwa mjina zina inde sita la yavumbulo yambwa man satara musliman satara Allah yawm al-qiyamah wasitili manyanyi wa islamu hunduniani Mwenyezi Mungu ujo usitili nsa kiyama yode mana tsofu mbwa mjihanyu banyubo majundu gamdu kwamba ukaba nunga vumbu wao garpatso anroyibu katsu patsa to anroyibu haukakatsufu bwa mjina madina mais bientôt gajo ndo mvumbuani gajo assume ndo mvumbuani ya latif wakati la hamwambia direct chungua vehola mwanamme nuhusi ye mwanamme kalboshi qu'il n'a pas de cœur, qu'il pense pas sa maman, qu'il pense pas qu'elle a des sœurs. Il a choisi la dame. Habiem rumsha habiem zado la kayanga mutsa wewe. Ya latif na mangalie zilungwa madazi ngaja kauzidi na kazi lungo zienshio. Gaja kauzidi kakabwana damu waloma kapablu. Waloma criminel, waloma assassin, wajospute lungwa madazi wajiwanizo. Gari zamba nga maboba nwari nga puan rusho bani nga rungo haku. Warungo hambabi wade yao na singa rungo kuna sika tsude ya. Le kalima langu laude ya kalbosh lonti na uzia. Ekaga mjo kusura na mkusurie. Buma kalbosh. Wanadamu wa peu. Wamtuanza rabe neza change. Wamtuanza rabe nwana shoha tuziru zao zabuha. Wamtuanza rabe nwana zazapo wa respiri. Garjo uzamba. Haukanusi ya wazade wenji. Warema we mahadisi hatu. Wanuwaza deka wanzao magadla na wazungu. Walona fikira za magadla na wazungu. Rijuaza fikira zao zote pia. Warema utula mubari tula moduamba ukaya. Vomie ubaki na mkomori. Dawo henda urenge mzungu. La pripara wenji. Warantu wazaza hatu kwa modani. Watavela modani. Izo ziwatabisha bando wanande wakaza esprit zao. Wazungu wao pia rikaudu wa reve. Rikaudu wa pansi boraka komori. Rikaudu wa fikiri boraka komori. Rija rono ka mzungu tihinga. Mzungu tisawana mkomori. Mimi tiyeshi. Ena. Nyezi Mungu na nsami. Haukaya mwanadamu utasama. Sifanya maha. Damina mzungu ikawaka na 19. Hakauna nzagaja kawuna gaja kawishia. Danda sikada mina itika vantara. Haukatika udore nge mafoto wangu damina yonobe hakomori none so wanzanu wangu. Gamina mzungu. Gamina mzungu. Obasha pia ngwa joe hadisi. Haukatidore nga nuwabeshea. Halila pawa. Gono gamina mzungu. Gono. Nofanya mna bizu mube. Siramba ukaya sepahime. Yaboga mzambuka na ukandu pia ngwa jua. Luambia nukaya kwa jahea na ladha. Kwa jahea na ladha. Ye mwanamshe mkomori ye na ladha. Ye na sukari. Ye ujiba. Ye mwanamshe maure ye na ladha. Ye na sukari ye ujiba. Abogani mabemda wijwa hanyu ganyi na zerevu. Zaho wazungu wao. Ye katambe helilo owalo komori hobashangwa jokaya. Tika vantaro wakati na kane mzungu. Shatiramba ukaya inu hasara.
haukaya kwa tisano anashohaka yemana na vile mnendo haukanga bwana washo wande yao ze fikira zao gona fikira za wazungu banda mi uzamba lozilani gwa nirema ao jusqu'à maintenant bahari mi hamba ukaya c'est pas normal horenga wazungu na magadla banga mdi wazao ze famille zahani izo des actions wani deteste o Mwenyezi Mungu nanike hatima njema wakati la ne kalboshilla hajibu hamba ukaya hambie mzazo nambanga mhudungo wewe bosheri yeseri wahe wambizi wa hanika wambizi wa eshara shanguna mkumi hamdeseve finalement yemzade ola hambie mlumsokaya yabo leona maudu ngamanzo uji deplacer ulohoda oni hangode zao ba deja emluma honge wa hangu na mwangali mwanadamu yangu wa Islamu ya shida ya hunra le plan ou le kilo ya subuti ya ambe ya hunra roho ya menye nikahi ya moto mtiti nemrumahe ya subuti ya mwande ukaya gaani ya waba saleona maudu jitsahe wakati ni mwana mshigaja kana shua iko obligatoire ya ni pare iko obligatoire ya ni contacte wakati ya ni contacte katrotar de masihu ya lawa yukaja kansa temsabili hani paraba turamu sovuma turamu nisaidie turamu tsa solution turamu gamiar matambu haneleze hadisyon tipia si mundu hanu sipara nzaze ikawa mahaba na nyanzo wa erdarasa hasiabo harenge emana mshiula emzadeola sifanya tu pour tout au kaya uo si rika hule na hule yemasihu njajo shida nende rifanya namna hate masihu yala ika urgent emzadeola hapua emanahe habalale gari endarenge mwana mshohatu emana mshohatu malani yali yonge bien sécurisé alhamdulillah bien sécurisé alhamdulillah Mwenyezi Mungu kujokunika mvuna suya mwana mshahara ubelewa ya ukaya yode mana nikwambia wanasho hangu mrumme mruka mkaza hitwa juu mrumme mruka mwanza rahane roho ya mrumme mruka mtsauli ya rahane roho ya yeka mrumme ha change fanya namna ujifikirie ujireserve uchange yeke mrumme ha sahedezahe utijiwe utijangamize bo mrumme hasibu mwanamshe hasibabu mwanamme haukaya mwanamshe yo change à la seconde mwanamme yo change à la seconde yabonga mise de côté re mwanamshe yekahurangwa kewa haho change fanya namna ya ujireserve utijile hata hujiwa beka hujiwa hujangamiza yo ujoula hasaranda we shaya ulona muo silsaji mwanamsha mwanamme gujohunga mrumme haumrumshe mrajina gujohunga mrumshe haumrumme mrajina yode mana njambi anasho hangu s'il vous plaît e ya mwando do wana aho do abidi wafikire bo mwanamshe mkomora e wa mwando levi yaho ufikire nafsa moya utijirende nayi hasibabu kaliboshila mwanamme utijiwe hasibabu mwanamme bahurende nayi mwanamme utijiwe hasibabu mwanamshe bahurende nayi wakati ile mwanamshe hatu hende harangwa baada haneleza njakaushila neleze madisi yako bade masihu yala sipuwa mru yemzaze uwa hambia mwanahe hende hamrange alhamdulillah marhaba menjimama Mwenyezi Mungu johuja zahir ya hutukuzi haukamituramu wanasho hangu ikao wautaze edi ze famizao zwadungu haukwatina bahanu yekari tabahanu ruhati kari japaro vumbo mahalani kaudo waliyo yauko ujuwa de ya mrenga shakabati shababi ulo Marseille ya just kutembe kabotura walanga ba usikuoda Saint-Charles odarenga mwanamshetsuo nevali zikao hadungwa katina mbamru humbe habanu kawati nga just kutembe kaya si vumbo mahalani kaudo yaliyo abasa zoba kolohoni hangu nemdu ya mberge alhamdulillah umzazi wa dini umzazi mwaza imani umzazi wa rohonku harenge ya lele harenge ya bahari haukaya wuma na jamana krindi la tuzali ya mrundu wa vile ujwa ufayi mru bango jojo ndo akensibala owani uhufikize kanga mvua hau uhuba ikanga gabo jua imzazi we mwana wongu jo mfayi mwana mwema wasurwa njema warangi ya wanza na vazi jema na mjibali yono masha Allah ula mwanamme habaki shanga mhabiyo mwanamme wewe gojo regrette de toute ta vie gojo jitwa
ema jitu ya msana Firauna wallah gojo jitu na nditena ngamwambio ye mzaze we ya ukai mwanamme huo uongo anzo zenguo luksi umhuliao ye mwanamme huo uongo anzo emakoshime mauyahulao mwanamme huo uongo anzo kirtasi gamhuniko enna na tsohunre resepise haunga mhuniko enna wallah gujo hutlawa haukanyo wadi ni wanadamu wa peu remana mmere mzaze wewe ni wanadamu wa peu hoberge couple ujaurege mrumme finalement mrumme bahe katsona ya ukaya uwa uchanfu izo kazirenda uwa ukrimu yabongwanga mizoma mshe uo Mwenyezi Mungu narinike musomwe mana hatima njema zaho wanadamu ikao walize hitima kwa tiwema galau harmo suje yorjarmo suje ya vili suje ya mwando ne suje ya basa suje jo utabisha wandu hau ya lisa wandu zero hondazi na mwishie suje ya vili ya latif wakomori watukufu ya suje ya vili wei mwanamme mkomori tena ya lola mwanamshe ye hajwe mwanamsheji haparo sa Marseille haono mwanamshe haruma bus wajula na wahadis hambie mwanamshe ula ukangawe na mrumme mwanamshe ula mba ukantina mrumme miti janyumeni mwanamme mba ukayatamimi si janyumeni sha si nyumeni sha muyeshi homsiruni gamfanyo mbahazi gamina mna nyumba yao na renga shanti na kertasi baada ya mwanamshe wahadisi vala wa nikana ze numero wado para ni mwanamme hahazahi homsiruni hatensu lambie mwanamshe ukaya ngamanzo gojokiri njenu hulole mwanamshe mwambe ukaya para mjomba hangu na tata wangu wambie ola mwanamme hapara mjomba ola na tata hawambia mi mwanamme mkomori sila munajoza njolole mwanahanyu habe mwanahaku humjulanda haba timono harumabus si uhadisi si mdemande njeni mlole ola mjomba mwambe ukaya yapade susi siha rijeri hadisi ola mwanaharu sihasi na yeho si haji prepara balimna riali wahe hakanamba dhahabu haukama namme celibateri yo ujua do hulamba izambere yo hanti ato wakati Mwenyezi Mungu ajombulia imarivik ya hunre mrumshi habalia zilamba izazi nruhasihi na ye hakana famia he unu Marseille hosia mwende wa hadisi wakaza ye mahari ukaya 3000 euro ya ule mahari ya himana mshiula yentuile mwanamme haji programe pia wakaza usiku ya jia mlole do mwezi ula wodi wakauja jalole mwanamshi watukufu ya hadisi nungiyo vraiment très triste subhanallah huja wafanya mnashuhuli hodahoni mwanamme halaliki mabani hai wafanya ambiance hatoe mahari mzade ula wahunduma pesa habali mrumshe wa hazao msiruni wende wabaki almaula mnanyuba hao tout va bien au début Ola mwanamshe Mwenyezi Mungu ajajalia harenge mnamba prosesi baada mwanamme yekado lala she mwanamme mfanya hazi yeza jirihiri bwa tukufu ngamjorangu heli nakaujue message message heli ajiri neli afanyishia ganjo ni mwambieni mbavi mwanamme hanipara haneleze hadisi rane jajarmaze detail haukaye manan ko jarma detaye mwenye message ya jijue hanambie za mjiria sipara mjomba bona mpara hamba banua ujiranda ukaya wena hanyo ohanza wambe za tsuhusu tabanga njohamba ezani husu za heya dhulumiwa ganjohamba ezani husu za heya dhulumiwa yode mana na hupa ula mjomba hanrejete lishidana mbabi rivurana mbabi wakawa na menas sha uoni mlewa Mwenyezi Mungu Jabbar wana menas wa baba wa telefoni wao mikakonte hakaya uoni mlewa Mwenyezi Mungu wakatila ula bwana harusi wabale mrumshe Mwenyezi Mungu dajaindia bibi harusi yarenga grossesse ula bwana harusi kajalala kajasiwa hasiabo hafanya haini za ufanya haringe hatahamru ili aje arekonese mwana ola hotahemru ya aje arekonese mwana aye bwana ole hamba ngwanzo hingi yao menji hamba ngwanzo 10000 euro ola bwana harusi hatoa ye 5000 habanga mjoto we 5000
bibi harusi banda deje hamilingio haju hambia mrume ukagnarisiza tu Marseille mrume ba ukamjwa da Marseille nafanya mimru nifanyo haziulu miti mru luna kiltas luna namba nyumba ekarda kiun ola mwana mshaharaya hajunu atabu ya tunda ya hunda kemrume kana parojo kubali na bala deje mwana hasa hende harekoneswa banda rangu hombani mwana mshi hasa timizi 7 mois 8 mois hadi sohaba kama tunaone mjomba hangu kama tunaone tata hangu subhanallah hasi abo ola mrume kaja kana tashwa amfanye biye hasi ye mrume yompara rahambabi amjo jamau gamjojo ushao gamjojo jumo ushao subhanallah finalement emrumshe haromani koza sha 8 mois hakauzaya kwa japare mrume wa mwambia shawa parando wapara ola mrika olu ya deklare mwana Hoparola mdu ya deklare mwana wa mwambi yake mwana mshengu zayo mjomba hano gosie dene bana ula hamba utsambie mrumae na mimi mjomba donjo ukaze 5,000 euro ya latif subhanallah ula mrume hakati deja mwanga endao mrumsha saza ya katujua wakati la ula mrume hapara ya jusando mjomba mwambia ula mrume ya ukai hande mwana mshwangu kana huji babiwe mjomba wa peu baniwe mjomba wa peu mjomba hamandawe mwana mshwa wajama mumbiza na mwanamme atuwaze mahari mwanamme atuwa tout ce qu'il faut ya tuna hata dene usome mwajama fanya mnashuguli wadahoni finalement hundu ya kuraji bo shetani bonuhus ya boga mhambo helo uje ufanye zojo kwanza ufanye gamuhambi helilo jo ufanye zojo kwanza ufanye dede usukwa komorwa jo hujua au sikujoni himilia ganjo hukoreje nditsi no komorwa hujue gamgeni nuhambi au kanga mtu kaujanjeni hunike message ya obligatoire wifanye ye wakatola mjomba hapara bana harusi amwambia ukaya désolé mwana mshangu hazaya rihupara kujajus ya latif mwana mshwa na mwone heli ya vila hare mwana mshwa hazaya wapare mrume hata mrume kajajusa mrume kajauna apeli contraire ikapara kwa jaka mjusiza ila debani yanzu ya vila ya bunga ruhambia ukaya rangule wo gamanzo zetwala kazi subhanallah narisamihila baze bidezitse sao na buya hunre namna yabe ukagaranzo zetwala kazi mwana mshangu ya latif Mwenyezi Mungu anike hatima njema yalinike mwisho mwema garanzao gamanzo zetwala kazi mwana mshangu eza juri hindu wanzo twalaka bumjomba wa peu bumjomba kisirani bumjomba mwanadamu mwi mndu hasitire mwana msha haringa manzo zetwaleke mwana mambaje ntina problem da mine mndu mshangu kajamba miumwa kajamba miumderange kapati hatarogombi zijirio mndu mshangu ambagwa jujia mononi haja haringe wakati mwinji gamambwe mane yabakiho sava badage na bezwa Marseille sha finalement goni porobeni mfungu tina mfungu mndu mshangu alafu ola mrume hapara ola mlikao ya deklare mwana ola hamwambia ukaya vanu mndu mshangu hazainga rufanyao hamba hayo yabo vanu tsabansi mwambia yahuzijua hamba tsambila ni mjomba mndu mshangu dia nabeke mndu mshangu hazaya hamwambia ukasha vanu tsabansi mwambie bahari wowo ngwa kazao ya 5,000 wowo ya latif finalement le kalima la mwiso wakanza wa blesse mwanamme wambie mwanamme ya ukaya ye mwana waiti wahaho uwo mjomba wa kamili wakomor zindizo mwanzoni sido zamba zembizijili yomalahoni zetambu zijilu wanashohatu zetambu zijilu yemazababi hahundu namna ola mjomba hasubutamba ukaye mwana mshahe hafanya zina vale mwana ola tsuahe bwana ola bwana ola nke pre atu wafanye adeni ya mwenese mjomba ya ukaya shangu regrete haukaya ikaido hanza wanda makesto da deni tena gusikinie mwanzanu wahe kaudi akaumdeklareye mwana mtuju wabo msishababi
kawo mjomba wako li hawanrabo antukange na mrumshe olange mharane ADN au kaya yabo ngujo zingamanya ulamanyanya ulodena yo msiruni akauja da deklare mwana hamwambia ye uo tsimwana hao mjomba gospel do hamba imana mwana mshoho hamitswani mwajina yamlola hishara shangu na mtume wenda wabaki hataringa process wotside mruma ola mwanamme hanambia yenambie yamitse mrumshangu nziju hamba timpaka izonga bwalona ze kilo wamba utula Mungu njorma vie prive izonga bwalona ze kilo wamba utula Mungu poma damrende hanusumbiani na makalboshi gamanzo mdhulumu na uchanfu wabaki omalahoni hanyu juma utimba kamtsuria ya ukaya hunurija ngarjo ulawa kamtsuria ya ukaya hunurija ngarjo ulawa batina ujua yabo mwanadamu ikawe ezirendeshe hao kutuzi koziza kutuna kazi inurohombi kutuna kaunupeu kasulia ukaya wewe ngaona roho ya shuma wewe deja usahufo wenguni haini mrika utsuona ukaya ngazendo na ingaziri sao l'importance garfanya mbaru kwa sitara katsube wanadamu wanu yabonga mhambio we mjomba iyo njokanza jonu hambia ngamuhuni kodele wallahi na Mwenyezi Mungu haukaya husubuti hundongozeli wanzao yekati towesha ya nsumtole aninyu wanadamu mnidungao gamtole wanadamu ni mlongozao wallahi na Mwenyezi Mungu hurongo hedi wakahanza gamuhuni komia di yunsemen wallah hata wallah wabillahi wa rasul gamlabo na Mungu ikao ya nyumba yanika umri mle yanika reviki ikao yoda ujua usiku ya reviki yangu joka uisa yeke mwanadamu hokanga we Paris we inge Paris we kati Marseille shughuli fanisha Marseille shughuli fanisha Marseille au kayawaka Marseille wa déménage wenzao Paris wallahi na Mwenyezi Mungu yeke 5000 euros ye 5000 euros ya hema na mmewe ya itowa ya kaujaja deklare manawu badala ikao ibidi ato 10000 euros wallahi na Mwenyezi Mungu eka kujaito wa harma yusemen wakomori ngojo wona za sura za o wakati yo ngojo subuti uje haukanga mju hafishi wallahi nganjo hafishi na mekatu hafishi hubuwe hanya hunabia tulamu nsopari wallahi na Mwenyezi Mungu woni mriao Mungu waeche ganjo hujili ya pari ganjo hujili ya pari ekaba vile une semaine gamuhuniko une semaine lewo juma de juma ijao yeka kuja tuwe 5000 euros ya bwana harusi ikao husbutu habe mwana ulatsi wahe ikao husbutu habe ukaya ngojo kaza 5000 euros ke 2000 euros nike wala ya rekonese mwana wallahi na Mwenyezi Mungu yeka kuja tuwe 5000 euros gamla boban wallah ye juma ijao nganjwa afishe mafoto hobo mjomba ikawodo ambie mwana mshaho kaya ye mwana ola twa hemruma wewe ndio yanzu yanji et sans citation je te prends même si je te connais pas mais je te prends tu peux nyezim niki khatima njema na musomema cha de juma ija garanjo 5000 euros mrejezi ule muhe ukingie haukaye mwanamme kana ujambe godo fanye test d'ADN yambe ngodo azingamanye mwanzano ahi mwanyanya ikaudi ya mkubali ya deklare mwana wakatunga mambo mdojo ukavanu mimi nsika ngongidi mu makalbushi panizo minamba j'assume parce que je lutte à le mal qui se passe dans notre communauté. Je lutte à le mal qui se passe à nos mamans et nos petites sœurs et nos sœurs ici en France. Vive à les mamans comoriennes et les mamans maoraises. Vive à les femmes et les filles comoriennes. Je suis là pour ma communauté, pour protéger ma communauté.
s'il s'agit de la trahison de couple. Yule message yangu nazonwambia mjomba wewe, wati mwanadamu, wati mjomba, we kariboshi, wenu husi, mjomba wa subutu wanenge mwana mshahu wambe ukaya, wambie mruma hekao haja wede wa mumbiza naye. Yatuwaze mahari, yatuwatu skillful, usubutu wambe ukaya, ye mwana weiti wa haho. Yuna mna wa subutu uzame mjomba bani haho. Nyezi mgu narengeze zesprit. Ibanu wanadamu, ibanu siwa kumare sirirende. Ibanu zinu hitima. Ibanu zinu hitima. Garanzore juwe. Ibanu kimi e communauté ha. Irende swafi. Gojo hunga wanadamu waona ukakwa lizinga zedonai. Manam mebidi wale ukaya maudu jokirizi hun. Manam shebidi wale ukaya maudu jokirizi hun. Huja kutuziona. Kuturambua. Shangore motura mubatura mungu wano nezambi. Waro motura mubatura mungu wambo sepana kumana. Waro motura mubatura muhamba watu binadamu. Manamshe ya berge couple yarenge mrume yadunga emrumsha he mwana mmelandeza eritizambe mjomba ikao ya umbiza ye mwana mshwahe na mrume ikao wende hate mrume hamitse mrumshe hafanya namna emrumshe ya hunde maisha hasiyabo hapare mwana mmehamba fungwe mwana mshwangu baba ni mwana weiti wa izoritizambe garjo uzamba mkusuri mtabihi njero hombi mkomante munde cha wallahi karna uzizia garjo uzamba hatu wakati jo change au kangara amino kangabo wa change o gabo wa elewao gabo ni makalbo shezitwa zahanyu za betone wa sima ntujuka uparo jelewa yezitwa zahanyu zilo magaya nto ujwe fasina ndongo zili sao ndongo zili sao muo ndongo kao zi nukao nai au kaya kamtsona haya atampaka de yabo mjomba wewe ye miadia hangu damina we de vendredi sauf ye kabana harusi hani para na bia ukaya tierewa ye 5000 euro boturam ukaya bana harusi kana paro subuti yambe gondo ya derange olamrumshe wakati kao katsuhanza ya klie manyanye kao ya declare manaola ya mkama problem bana harusi kwanzo ema pesa ya hahe baada mjomba hasubuti ambe mwanatiwa baada mjomba hamba ukaya kwanzo tolaka mpaka de abo watukufu amtsaho sama na nyuwaza hangu mrana tsono kaze message za hanyu nusianyu njazamba ze message ngizo zinji wanadamu kwa wenji tina utoshila nizambe usikuzima hazima yode mana ikao haina tsararu njoja bana nifanye direct kamjudo hamba sujet mbili par sujet mbili ili winjo hanyu mtijona ukaya tuiramu ngena partialité tuiramu katwazambe izo ramabia ngizo zinji de mana kamdongo hamba nzima Mwenyezi Mungu ndani khatima njema Mwenyezi Mungu ndani mwisho mwema Mwenyezi Mungu ajalie kwa nadamu wadoshelezana kun duniani na akhira liko nadamu wazima haukaya ngajuke wana mruka twanzi wana nadamu pia ngabo wajoure mamru ngabo wajoyenga mru asuraya yewendo wengo ambo hindoja shehajisi waizinka jampasa waimitimanza wao pia wahi azeshaza wanadamu shazo lifanya ngarfanya sababu ya Mwenyezi Mungu yarnike taufik yarisami yarnike musomema hali rjolawa Mwenyezi Mungu yaribushirie heri haruma ze malahu ya hat majumba ya hat yani de makaburi ya hat yarwali nur hasan sibanza rabbal alamin longue vie à toi ma soeur ikao yemrumaho hadungu yemzadzamberge ahuransi gawe bien sécurisé au sunuma yemzadzo erdar sekodi alionawe manam shohaku ikao huna demrumaho na ida na mjomba dojwa ya ukana wallahi ngojo subise ngojo tabiha kuna uhunra ladha harma maisha silsaji de fikira yaho yo na mjombaho au kayo fikirambi yo ya peu yekati kandawe njojuha na ngare mrumahangu baula do hanzo ya hwanziza na ya ukaya ya johusiki na maudu ne mjomba huo kati na manwa juka hufanyia nguna tujalia ka uo mjomba wako eli cha wote mjomba kalibosh bema wajomba kalibosh ngwa wenji haruma ya dunia ngwa juma umenya zenika
atampaka leo je suis tellement désolé ikatinjianai surongwanai gamtsao samaha cha ntutsa hema kalbosh sama ukaya wawangu wala hitima kwa na upalo jona ukaya ngwa njaonai angwa rongwaonai hokamlu la hitima weka kana control atampaka leo boom longue vie à vous inshallah Mwenyezi Mungu narnike khatima njema yarnike mwisomwema wa alaikum salam Muhammadi mana Mwenyezi Mungu ajalie juma ya leo ike juma ya mifunguo juma ya baraka juma ya neema haina mwana mkomori Mwenyezi Mungu amburudishie yaulo maisha alomaziro Mwenyezi Mungu yambulie maisha mema yaulo mwade Mwenyezi Mungu yamnike unono yaulo na tambu Mwenyezi Mungu amtoleze tambu yaulo na bezwe ya zae Mwenyezi Mungu yajalie mhunga wana wanza Mwenyezi Mungu yautona mrumshie Mwenyezi silutona ruwashe Mwenyezi Mungu yajalie rundu ruwashe rilole ho ezabaka zangu na mtume ni mtona raume Mwenyezi Mungu ambeno raume ezabaka zangu na mtume wa sallallahu ala sayidina Muhammad Mwenyezi Mungu anike tawfik wa nzai rabbil alamin boom